باب تحريم تسمية الحيوان بشعر أو حجر أو ثوب أو درهم أو فضة أو دينار أو وسادة وغير ذلك، وتحريم إدخال صورة في حائط وستر عمامة وثوب ونحوها، والأمر بإتلاف الصور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Biye alamsasuye hijriya bakele ani kemenani ani binani sahar zul hijja minye hijriya sankalo tani fulana bisunye omugani seginai miladi nasarau kajate bafulani tani kononto sankalo segina bisunye omugani kononto nai. Ambe Dauda Bugu Masjid Zilzalal wal Ikrami ambo kono darsuga Imam An-Nawawi rahimahullah aka kitabu kono Riyadus Salihin. Babu tahrimu taswir al-hayawani fi bisati konni nye bondaye Fiongo fenye nima finde nima fe fenya nama aka foto haramu yari dilanka au hajari ube kuluka au sawmi ube kado finila au dirham ube kado worila au muqaddati ube kado ikasigilana au dinar ube kado dinarela au wisadatu ube kakunkorodona wa khairu zalika ninununa yuqnaw wa tahrimu ittighaju suratu fi haiti wa shitri ane haramu yara ika foto mina kogo ka foto dilo kogo la ube sutura la komi irido wa imamati ube ka foto ko ika jalamula minye ibe mi meleke kunna wa sawbe ube kafini wa nahwiha ube nununa yuguna wala amru bi itilafi shuwar ani kinya mariya nini mafoto bi bolo ikachinya bonda nyenye iriyadu derisu temene afuraje janyana nkumana foto ka kalitauka Oyanka wakati resta amma seka hadisa kala o anti seka uperperela tige ko komi odonta me angu foka sumnya ango foto folo la foto tilale do folo tila yoroma fula taswir yanqasimu ila qismayni التصوير جوات الأرواح وما لا أروح فيه. Foto be tila kata tila yoroma fula folo. Tila yoroma folo
nima fe ko photo tilema yoroma fulana ni temina anyu tila kata gorobani la fulo tila yoroma fula ni tiro yoroma fula jawatu al arwahi nimbe femina ko photo o fana tilala kata tila yoroma nani nima fem photo fana tilala kata tila yoroma nani tila yoroma fulo muntafa wala taharimihi doni ke baga bebena o haramu yalika wa huwa yusawwara ma fihi uruhu ala wajhi tamasil nimbe minna ka photo ka ke komi misali iri mugonim tamasil min nuba adila fewna ube munum dila kabila tura saurala ube mali saurala monima tay munu nuba dila kake komi monima akera sa iye iri de dila kake nima fi munum be dila niyu jo farkolo tigudo sumamba ni sumambala ni ya dila sumambala akera saye iri de kaye ube ye fara de kaye ube ye bogo de kaye ube ye shima de kaye uluna nyogona ka fendila ka bila fenyana ma saura la ka ke monima ye ni ya jo ni sumambala ni farkolo tigido sosolite nina doni ke bawo boloko a haramu yalendo hadisa koso kullu musawwir fi an-nari fa in kunta la budda fa'ila fa asna as-sajara wa ma la uruha fi ni hadisa koso ciden ko photo tala bebe tasuma kono ni tenya photo dilale ko fendila ni temina komi iri dila ube ni temina donc ni hadisa koso doni ke baga manyogo soso monimam dilalila waya haramu ya soso litola uba fode ma tamasil uba fode ma al mujassam mi ni fari kolo bala ni ya jo suman bala soso liteni haramu lide foto chogo ya fulana minye atelwini waraham telwin minye a pentiri lama ube dese ka fen dese ka photo nima photo dese ni boloe ube ka dese ni bikie ube ka dese ni pentiri e kogola ube finila ninde kalite fulana e doni ke bawo doko ni o basitala ko ciden ko illa rahaman fi sawbi o ciden ko na kera tere na be finila me jabuhuru be min ka mi sahalendo nim fanala deselama nima photo de nima fendero ka deseni bolo ibe ka deseni pentiriye ube piki haramu de do aisha to ka hadisa koso abena kala aisha to ko cide bora tama dola yasura leye iridon doke akadala irido idesembala tuma mi cide nyo irido yimnye desembala nima fen desembala cide ko inna sadda nasa ajaba yawm alqiyamah almusawwirin ako aisha to mo min kala jabaka geleni be yawm alqiyamah do photo talawde do o ko min tumbe irido inna o yedde sende cide nya haramu ya ukaddalla fulana hari dese haramalendo usama ta gundedi ka hadisa ako dagalitu ma nabi sallallahu alaihi wasallam al-kaabata ko ale donna kafara ciden ka hijul laba ciden be do al-kaaba kono ko ale donna kafara ciden ka fara fil baiti surata ciden ka hijra san seginata minye hijra san segina makka daile
maka dayele ale donna alikaba kono kafara ciden ka sallallahu alaihi wasallam fara fil baiti suratan ko ciden ye son kono alikaba kono ko ciden ye photo doye fa amarani fataituhu bidalwi mimai ko ciden nyale nyamariya ko akata jurufule fajila kananai ko ale tara jurufule fajila nananai fajala yadribu bidalika suratan ciden kerabe jinke ka foto nunun gosi wa yaqulun qatala Allahu qauma yusawwaruna ma la yakhluquna ciden bake ka jinke ka foto desen nunun gosi foto desen nunun ku gosali kaba ku efase ku josi abake ka fo ko alaye mugo danga mugo munu nabe femundo foto munu atese kutla atese kuta donc o hadisa koso ani aisha to hadisa koso hari dese ni bolo ni ma fe haramu dedo ni nya fulana akalite sabana minye a photographiya photo munum betani appareil ani telefonu ani photographie photo munum betanu uluye salafu salihu tilela ninye mina minye atunte anananka wakati indela anale anka wakati fona ka doni ke bagawu uya laje usamana uyenyogon soso ala apare photo me usamana sembera yurumi ani delila be munun tala oya haramu yalide donc apare photographie telefonu photo ko basi tala ko dagalendo ko atedo photo takono komuna ko abe komi apareta ko abe komi photo tala mabara shike amabara ke ko apare inde yika photo ta ko aye apare bito de piedro ko yele mbado tara bideka kika sumanta ko no photo tala yere mabara ke ko parce que ni ko ibe deseli ka photo dese ko ibe se ka eri kelen kala ibe ka bese ka minute damado kala ko minya tuguna yele ibata ima barake ko appare de yata nanyo kadella doye munu ko haramu yara uyen ninjabi uko appare jamadu de nite appare la barate dambi kata appare ma bare imbe dambi kata appare tigidema e hadamade appare jamadatu de wala yunsabu ilayhi amru koti sembe kata appare ma eminye appare lamaga ko imbe sembe kata edema anta fo ko appareil photo talay amba fo ede photo talay o ko misaliya fule marafa fana fule mugo be marafa bitotta kabila beta mugo faga yala amba fo ko marafa inde mugo fago be de afaga ede mugo faga nko marafa fana baraba be kewa ko ibe bitendo bila tadoro kabila komi appareil fana photo beta ibe bitonde ta kabila marafa fana bitombe ta kabila me beta mugo faga jonya faga ede ya faga donc appareil fana ede ya lamba kuma be segi kata edema ede photo talay kele afulana yu ka delake ko mi appareil be photo minta ko abe ko min ni jora dumare koro ko ikasuma de ba kono yereta kono ko abe ko min ni jora dumare kono ube ni jora ji dala ka ji laje ni kasuma be ji la chugumi ko appareil photo ko abo o chogo de la atedo photo kono munu ko photo haramu yara uyen ninjabi uko appareta ani dumare ta tekeleje dugare e yere jole de be dumare kono e yere de be dumare kono ni bolota ibolo beta dumare kono ni yelela ibe yele dumare kono me ni bora dumare nkoro dorite tuguni me shika appare be photo minta ba kono gata ko asabatilende ba kono hari ne e bora kono ka photo ba kono ani dumare tekeleje ji fana fule ni jora ji dala eye ji la je isuma be ji kono ni bora ji ndala do isuma bewa isuma inte me appare ka suma marale ba ko donc ani dumare te kelenye ani ji te kelenye o jabira nim fana te delaye bolo donc ambeta euro sabanana ko ate do photo kono doni ke baka bolo uko yala ni itara mugo fe ko akika photo ta ko suma de ba kono
yala ni tara foto tayoro la ibako ya fulana ibisi jilli karasan nan kasuma mina wode be fo iba fo de karasan nan ka foto ta mo mata foto tala fe kan nan kasuma mina iba fo nan ki ikin ka foto de ta a wele la ko foto uba ma wele ko foto na wele la foto de la hadisa munum be kala olu ye amu de olu ye gorobali de chogodi ebe ni ngwala foto de fora foto de be fo ni fanala e go bola chogodi foto to de bala atese kapo donc munun ko foto de do go adonna hadisa ka umumu kono hadisa munum be nakala ko cide ma foto bo foto la ni ma foto tanke ni foto de ko na ya soro ciden ta do ko ni apare benako ciden tigi ala ba do ko apare benako mona tuma me ciden ya hadisa unna to ko ke gorobale ka foto haramu ya ka foto tabaga danga ka foto tabaga ke ko la ya yo mar ta ma do kan la jabaka geleni be na ya soro apare foto inte do ala munna la ma wahu ciyama ka apare foto imbona ala ba do ko apare ni apare benaba do ko telefone bona mona ala mo boala donc ala ma boala donc ko kuma sahale nye minye Suleiman rohili ako subu hatede ako apare foto tali ko haramu do ako taharimu bayyinu la subu hata ako haramu bangalende do nyagambi retala apare foto haramu yali foto tali haramu yali ako haramu ya bangalende do nyagambi retala subu hayretala a haramu yali do anko do ba fo ko Useminu ya la daga nko Useminu kayri ya di kono ya ba fo ko atedo foto kono me Usemitu ko abellaje apari be foto min tanay amba laje na ya so be muso do de foto tanay kamara kato kalaje ube kamale chenyi do ko foto tanay kato kalaje ube mugo do ka foto katanay katamara lili pikira ko be te kamira la kalaje ube fama do ube maba do ube karamugo do itara o de foto ta koibo mara katoka laje ako ye haramu da kairi ya di kuna ko tebe parce que foto marali ye haramu de ako ni foto tani apare puru ka foto inke ka mara katoka si tasinaye ka mirinaye ne ako ye haramu de o tebe mais ni be foto min tanay ni kardanti foto do ube passeport photo do haju photo daro photo de dagara ne fengo fento ye ko tani apare photo ko haramale do Useminu ye photo la daga ama la daga ka faru ka Useminu kan fatawa be sani kata photo tila yoroma damadola aka fatawa fule Useminu ko rahimahullah akum man nusiba ilayna anna al muharram من الصور هو المجسم وأن غير ذلك غير حرام فقد كذب علينا Useminu رحمه الله أكوني مغو يافو ko aleko foto minye ewa farikolo tigie ko min anko nanye minjo ni suma bana akoni mugo minyafo ko aleko foto min niya jo ni suma bana ode haramu yara foto toma haramu akwa tigie galonda lela ako tiginye galun tige kada alela wa nahnu ako an nara annahu la yajuju lubusu ma fihi suratu ako aqulu ba jate min abe ale bolo kafu ate daga foto be fini la hada madin ko fini do yikanna sawan kana min libasi shigari o kera demisenu in ka fini sawa aw min libasi kibari ube kera makorbo ka fini sawa abe ale bolo foto doni haramude hari na be demisen fitini de la abin makurba firila foto ya haramu de wa annahu la yajuju ako ale boro ate daga la yajuju iqtina'i suwari ate daga mogo ka foto mara lidi jikira ka foto ta kamara pour ibe mirina ibe tasinaye ako ale bolo ate daga mogo ka foto mara ni haklina kama illa ma da'at ilayhi daruratun wa lihaja ako funi darura nana min foto min taliye maraliye ube hajun ayo misali yake masala tabayiyatin wa urqusatin komi tabayiyatin munye komi ewa pasporu ani teremi urqusatu qiyada ani permi foto nunu
ani kardante photo nunu ko nama ke uluye darura de nu ulute ale bolo photo maralite daga haramu de do donc aka fatawa bere be mubafo mako useminu ka fatawa laba photo kola kama lendo de furi useminu nyininka akonne ye mugoye photo tali kadinne mbe photo fe munasaba ni koko be nebe mugo ka photo ta kamera nka alibomu ko kalu damado be teme ntu ubo kulaje me ubungolo wakati dola mbungo umaralembe mbolo useminu ya jabi munna ako alwajibu alayka an tatubu ila Allah ako wajibi ka tubi kata alama ajja wa jalla mimma sana'ati iye bara minke tubi kata alama توبي كتعلم بأن تحرق جميع الصور التي تحفظها بها آلنا فوتو بيبولو نامر لم بيبولو سيسا تا أبجل فوتو مرلم بيبولو تا أبجل لأنه لا يجوز الاحتفاظ بصور للذكرى بس تدغ موكا فوتو مرا كوي بميرنا كتاسيناي فعليك أن تحرقها من هنا أن تسمع كلامي حاجة ako abika mbinka kuma min fulan nyine nin bake kafo yin kun ka kuma me yuromi tay ka foto nunu jan yin ka kuma me yuromi dro tay ka foto nunu jan wa shallallahu li wa laka li hidayata wa salamata mimma yakraw be ala deli ne ani ala kan ne kanda aki kisi pengo fe mande alay useminu yen ninjabi fatawa nuru ala dare abe nyini kali jabi minke saudi aka arjo sola kaseti keme saba ani bi wolon fulana nin kuma bakum kaseti keme saba ani bi wolon fulana ayi nin kuma jar ndella ka ka son fana fo ngo useminu labana ka nyinin ka ko photography ka photo tanai ako la ya dot ako ate daga mo ka photo tani appareil ate daga ko pasiga le yame ko mugo be photo tani apare ubita Allah sabu photo la sabu le haramu donc adera mugo min ba fu semunu ko tede usemunu ye photo la daga ma la daga abora la usenu kan yin kalil laba na ka kuma laba abe photo haramu ne daga min ye Sheikh Salih Fawzani aka kitabu do kono yanatul mustafidatu bi sarh kitab at-tauhid afana kuma na oyorola ni muro keme fula ani tani nani ako mugo be photo deta ako al musawiruna hum sirarul khalaq ako hoto talaw de damfem be kam mugo jugumawye photo talaw de ka jugule damfem be sirarul khalaq awa ko nim photo akerata photo minye misali de moni madodowa ube dessin ni bolo yawa ube photo minye photography de yawa ako photo mambo photo la abedo dangalendo ubede ye damfe undugumawye okofi ako omani akhraja taswira bil kamari ako ni mugo minye kamariya photo ka photo tani kamariya ni mugo minyo ko an hukumu taswiri limunihi anhu photo munun haramu ya lendo ni mugo minye kamariya photo bo ola falaysa lahu dalilu wala ibrata bi qawlihi dalilata tigi bolo aka kun atigi ka kuma tejate ako mugo na ye photo ta apare ka photo ta na ye bo photo haramu ya lenda dalilita tigi bolo awaka kuma tejate jateta ka kuma lanta ka kuma jate Sheikh Abdallah Bumbaji nyininkara ko do bafo ko taswiri bil kamariya bil fotografia laysa lahu hukumu taswir ko mo min be photo tani appareil yani kamariya ko photo tate ko atendo photo kono Sheikh Abdallah Bumbaji ko hajihi min al mukabarat ako mo min be nin kuma fo ni yere bonya de ki yere bonya de lawka ni yere bonya de atigi bolo donc ola kamariya photo kuma sahalen be min ka doni ken sabban ka sahalen bolo haramu de do photo katani appareil kamariya telefoni photo katanu ye nima photo haramu de do ni darurate o de kuma sahalen mu'min ya la daga utigi be katawula ninje ko masailatu istihadiya de
ke e ya famu chokomi ibe se ka baraka nay ni nya famu chokomi abe se ka baraka nay ni masaila toyo de parce que ikhtilafu ye noni ya fulade ikhtilafu tanawi wa ikhtilafu tadadi ikhtilafu tanawi munye misali la minye e wa tahiyya nana na choko chamana tahiyya nana na choko chamana ubafu ninde ma ikhtilafu tadadi ikhtilafu tanawi anana noni ya chamana ni eye ni hadisata ni nyenni hadisata abe sahara chide ngolo basi to sosolila parce que be della de kan ni fana ba ka della ka ubafu ninde ma ikhtilafu tanawi mais sosoli fulana o ikhtilafu tadadi sosoli minna tese ka nyogo nye ninko ninye haramu ye ninko atagara ubafu ninde ma ikhtilafu tadadi ni nyoro la fulate sababa kade delila de be nyini sababa de be nyini kele de be ke chiyaye kele be ke ngaloye terjihu de be ke oyorola ikhtilafu tadadi ko e ya famu jogo mi aken ni nya famu ninto umma sayla yede e ko ne ko haramu yara e ko adagara e siga mbebe siga ke sababa kelen de be sababa la kelen be galona parce que nin ko fulate siga nyogonye iba fo ninde ma ikhtilafu tadadi ambe terjihu de nyini min ka kene min ka giri o de be nyini ni yorola do imbe bila donc ni yorola min ka giri appareil photographie ka photo tanay a haramu ele de ka giri aharamalen do della sahalin bodela mugo munu nye sisina uke ko apare photo inte photo la della tu bolo komi fawjan ya photo uka hadisa kele natike ube uka seba do ka kuma natike mimba ira ko apare photo te photo la abe mi donc sisina utala mimba la ibe katawla e pi delu ke boga nyuma munu be tadilo ula kana tadilo ula do be tadilo useminu la wakati useminu ya Allah daga kaso useminu ka hakilina chama na ka fatawa chama be atigite soma useminu ka hakilina chama be aka fatawa chama e masoma me yoroni mimbe e wa e de fatoro e be dilo uwerola kaso useminu malla daga ama Allah daga be ama Allah daga sini useminu be photo haramule de kani appare ninye kalite sabana minye akalite nani nae minye asawru almutaharrik asawru mutaharriki photo minna be lamagade komi video photo infana uyatila katatila yorma fura video photo dobe basu mubasara min bi tadreti komi haramu nunun ka pare ube togumu ube sallu tadreti madina salli be tadreti makka salli be tadreti bo ni photo min fulin ni nyemmi apare bi ka yi tadreti nu ya boy ka doro ika photo te to akono haru ni fana do ke baw ye ngon so sala do ko har ni nyira do na photo ko na tebbe do ko adaka leno o munu men nim ko ni la daga be daga li le giriya ni yoro la kele donc su photo min be la ma fulana video photo min ni ewa karamugo be derso la ube muhadara la anka video donc pour ka video annatana yoro wore mo wore una lamme nu nyaaba yirela abe kuma obe don udusukunna katime kuma simbuluka sosoli be nim fana la don ke bawo golo don ma swama video yere don ma swama ko pasige na ko de ko abe mo de medina masalaha bala uko ayi nindina mo ye nindina lase to nyumana kasoro ka video te diakono Bukhari fulan bolo abido bewa muslimu fule bolo bido bala ba iriyadi fula amba kala imam nana waya dal aka bido dowa mi ambe nafa ke na dawa besika ke silamiya ka dawa besika ke woneli besika ke kasuro bido te munu nya famu ni jogole ko hara bido matebe munu nya famu ko bido dina masalaha bala anga karamu ko Sheikh Abdallah Bumbaji aka wakati kumfulola atumaso bido koma ako abido foto koma na ka wakati laba anana jate mina akon ewa munya to anye minye darura photo jinya ko la nye darura photo la daga minye ewa passport photo ye carte photo munumbe worika nunun dagara jinya darura kama jinya ka haju kama akon munna dina masalaha fana be minna anto la daga parce que ni doni ke baka video tara abetan nafake mo yoro wore dina masalaha bala
donc nunun daga ni diya masala hay chogomi ni fana bella daga ni dina masala hay ale aka wakati laba asonna ni muhadara be ke yoro minna be uka kamariana ni hakli naka me Suleiman urehile tumama kumana ni yoroka ako min girilenda le boloya hari video photo subuhati de dole al halal bayyin wal haram bayyin wa bainahum umur musabihatu faman taqa subuhati faqad sabra li dinihi wa irdihi ako ciren ko halala bangalendo haramu bangalendo ne ko dobe halala ne halala haramu ni nyogonje anyaka bilendo o ko nyaka bile ni mo mi yire ko sama ka dina kisra ka farko kisra parce que har bido min fule niñe fando nya niña Allah je dina masala Allah je ba fo iba Allah daga mais niñe Allah je hadisa munun nana photo haram wale ka be saka dola donc ko har ni yere subuhati do ni min sera kan ni yere toye ka ja ko de kan har bido ta ka ja ko de kan donc photo tilale ne katani tila yoro mawdela donc wa sahale nya minye donc minye kamariya photo munun ba bolo haramu do ni darura wute har kuno semina rahimahullah anyini kara photo tamim beke hiji yorola pato yorongula manasika ula hiji pato yorong minye ciden kam misiri alikaba arafa nunu minna nunu hiji pato yorong photo munumbe taye kuno semina nyini kara ako photo munumbe ta hiji yorola atete daga kofula kosu atete daga kofula sababula ko folo photo munun be ta tigi bata purun kata marade ka ke hakili jigi fende ako photo fana marali haram photo marali haram kele ako fulana photo munun be ta photo yorola yere jira be abe yere jira do hada maden ka photo abe yere jira do hada maden ka photo la ako parce que dongu apare di mogoma ube be mogodo nyamari nga photo ta aba tige fula porta ka yereke do kelay ko atige ka photo ta o jogola ka sorate do ke pour photo inka ta ka bila mogobero yere jira be do ala donc ako ola donc atipe photo kata bato yoro nununa nini ko sabai nini ko fulay me ako na ya soro mogome etara hiju ke mogodo de mola aye wori dima ta hiju ke nga bugo doye atigi shikalem bila yala karasa nyinka wori dama atara hijiro lawa amata hijiro lawa ntado akoni yado o shika bedo mugomina minyichi hijiro lan ebese kai ka fotota nibe alikaba ebese ka fotota nibe chire kamisire be ka bese ka fotota pato yoro wala pour ni na iba dama anadala ko ye hiju ke ay iya ka wuri mina ye hiju kaya akon na yaye dro iba fara na yaye yoro mi dro atara la ka fo ya chinyala ndara la sa itara iba fara donc ni o tembalima photo tendaga photo ko fona kera masiba bay anka jamana ko anka jamana nyonya na anka sunna kramu yire de ko photo nyonya le no ba fo minima takatiru de dugutunu de majesisteru de jamia karamugo de munun kala na jamia la de photo yire balawuna masibona fitina bora aw fe nulu de ukasitu fule ukafiun fule wakati ubeta nyongo soro kono dola ka photo uta ku bila ukasitu ka wakati dola antara mugo ka ekrasa ayele mana ka sokura kono de ube photo uta ku felicity ka dawa kila ni jamana yere ka dawa kila hammi kera ni photo ko de dawa tumango yorola ni jamana min ka dawa kila yere ka hammina ko be yen ni photo tade ambe yoro an ka photo ta ka felicity ka ni dawa kila munun ka hammi kera ni de o dawa be nobe ye o dawa la tuko ambe ala delala ka hatul mande annuma donc ambe se ka kontina an ka hadisa wala donc fomu o mugo be appare photo tali ladaga kamariya photo ka ladaga delila ta tigi bolo jate ta tigi ka kuma ka tigi be photo ala ka happy manda عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم متفق عليه
hadisa folo wani ibn umar radiyallahu anhuma karisan abdullah ibn umar malaka jakabu fula bema anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa alaka chiden ko innal ladhina yasnauna hadhihi suwara chiden ko mugo munum be nim photo wudila yu'ajjabuna yawm al-qiyamah do bella jaba yuqalu lahum ubafum ahyuma qulqutum ma qalaqtum ayyamunun dila ayyamunun da jiya kono ko dila ayyanin tula ni hadisa muntafaqu alayh ni yen laje hajihi suwara photo de fora photo lawa mugo munun be nim photo dila ni ma photo yawmal qiyamah don fimo fenye ni ma photo de ni e ya photo ala ba ko photo kelawu ye aye munun dila jiya kono aye ni fenye kala aw nimbe aw golwa akoro de abilla jabade parce que mugo kan ninke fenna qiyamah kile ka mustahilu ewa e fana ka bolla jabala mustahil ni ye min photo ta ni te sika nindo ala chogo mide la jaba fana ni o ka gele chogo mide o seti ye chogo mide e fana ka bolla jaba inna ewa o fana seti o chogo kele mustahil te sika ninka donc don ke ba o ye photo fana o ye min go photo la ya do ko photo min be dilala ni mugo be ye mutahil photo min be doya ibe jwaka ibe ishembe jwaka ibe taka ko o photo sugi tanke na be dogoya de ate ka bonya ko fenta la metuma ko semira mo la ayo fo akairi yadu in kono ako e yere ki yere kisi ka bolo de kan photo in koni kana ye ka samara yere de la har ni be jwaka akana ye dilala ni be jwaka akana ye dilala ni be daka i yere tanga ka bwa ma yere de wode kisi o ko fe ako photo munu be jaraidu kono min ye journali photo munu na ya soro ye journali sa photo min ba kono ya sa ode kama ko haramu do ko journali sa ni ba sa photo inde kama haramu do ikasa kamera me na ya soro ye journali sa kuma munun ba kono ima ko be ulu de la e ma sa photo in kama ima ko de photo ina basita ne kuma munun ba kono ya sa ode kama basita atara fana demisenu be tilunke ko ne photo munun fana ya akon na ya soro demisenu ka tilonke photo mimbe ko me Aisha tuta niya lajebe hadamade nyew sawra lajala ka bolo sawra lajala ka tilo sawra lajala ka kunkoro sawra lajala mu bangelente ala o tilonke fesugo adagara demisenu ka tilonke kenay Aisha to ka hadisa sabula me akwanga bebe denum fulini nye munum be hadamaden dafaden sawra la do yereba nye komi ado yere bese katama ka senta sinya kele sinya fura ni pili kula ube sarase chenu beduma ako marali ya haram ote bet biseni katilon kena o debbe o kamara o be ko me hada baden da falede tamama woni Aisha tan nunun ka photo nunun te kele وعن عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله قالت فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين متفق عليه. وأن عائشة رضي الله عنها كارثة من عائشة ملكة جكبوما قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفري أقول جيلن نانا كبوتا مدولا وقد سترت الصحوة لي بقرام فيه التماثيل ko ale ya kaso yorodo ko ayo sutura bi qirami do ba fo trewreshi do ba fo irido mimbe do dala ka ke suturaye do ba fo mirido mimbe do finitirila sutura koni do ni sobe sutura naye ka ke irido ye o ube ya ke trewreshi o ako ale ye aka bonka yorodo sutura ni trewreshi fihi tamashi misali yaw bala nima fen photo bala ka dese ala o bala
falamma ra'ahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam talawwana wajhuhu tuma mi kide nye fini nye suturai nye ni ma fin photo bala adese bala kide dimina nyaw yele mana kide nyaw yele mana dimi bolo wa qala ya aisha kide ko aisha asaddu an-nas ajaba inda allah yawm al-qiyamati mu'minun kalla jabaka gele ala fi qiyamado alladhina yudahuna bi khalqi allah mu'minun ba fi qulu bi alaka dalil ladhi wulude kalla jabaka girini be ala fi yawm al-qiyamado munun ba fo ku ka alaka dalil ladhi wulude kalla jabaka jugu ala fi qiyamado kateme beka qala jaishatu ko faqatanahu akwa le terrorism tige kapoy iridoyi akera terrorist akera iridonye akwa le ya tige kapoy fajarina minhu wisadatan aw wisadatayn ko ale ya kunkoro donna kelembo iridoyi na ube kunkoro donna fra do be dilon ni yoro fana la ko achetu ko ale ya tige ka ke kunkoro donna ko ona ni photo be fenna ni kunkoro de be daka ko basitala la aishetu ko minu kunkoro donna bora fili na da be make kunkoro donna kelen bora la ube fula bora la mana photo yoro tigele ka bwala dessin yoro tigele ka bwala kunkoro donna kelen sorola la ube fula sorola tola yake kunkoro donna me amani dessin ke kunkoro donna ni hadisa muntafaq alai bukhari muslim benna hadisa inna donc ni hadisa de yeddelilay ko fi mo fi ni ma fende do ni ba deseni bolo de iba deseni pentiri de ya besi deseni piki de yo abe haram ate be islamia sara sumate ni non dese min be fini la suma bola ba donc o te be islamia sara la comme muso be daran nunun dese ka kono kula ka ni ma fen kula haramu do islamia sara la te be القرام بكسر القاف والستر والسهوة بفتح السين المهملة وهي الصفة تكون بين يد البيت وقيل هي الطاق النافذ في الحائط من يقرأ من تفسير ده سهوة ويد النية يكسر دلا نيبه اوا غوادو جو نفه donc ibe fini do soy ni boy ni nyogon je ka boy ro sukwa comme ni an ba fo samburu ani salo samburu ni salo ni nyogon je ibe fini min bilay ka samburu ko sukwa mo min be salo ko ne kana samburu ye do ko fana ta ko hiya ta'un nafijun fil haiti do ko finetri min bole be kogola ko fini tumbe o de la ko de sukra mo kana so ko nai وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه في جهنم. قال ابن عباس فإن كنت لابدا فاعلا واصنع الشجر وما لا روح فيه متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعنا عبد الله بن عباس لك جكبو فلبما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فو علي من جيدن با فو كسن نما باكا كل المصور في النار جيدن ko foto tala bebe janaba tasmako jombe arabu kambo ndo ka jidem jonye doni ke bagay ka jidem jonye konanja bagay kata jidem kam manto maka jidem jombe hinna jidem kam manto maka jidem jidem ko kullu musawwir fi nar ko ebe arabu kando ke ebe na foto do modde fu ka wala o ye kuma yambi ka kuma monto ka fila amma konti ka kuma cenin ne na amba monto ka fila ibe katawula komi chew salu fawjan ya fo chogomi delilati bolo anti ka kuma njate la ibrata bi qawli delilati bolo anti ka kuma njate
ciden ko foto tala bebe jahannaba tasu akera sawo iye e watama silu de ke suma be minna farkolo badawo akera sa de o desendo ni bolo yawa akera sa ro kamariya do telefoni de do o kullu li musawwir fi nar foto tala bebe jahannaba tasu mako yajalu lahu bi kulli surati sawwaraha nafsu fayu'ajibuhum awa iye nima fe foto ta iye foto hakke min ta jiyan kono yawmal qiyamah do ala be ninka bela tilla jabanu iye foto ta ikanyana ma yakono ni nima foto ndelo qiyamah do ala be nimba bela tilla jabanu uye fi jahannama tasma ya be mo do jahannaba kono abe sal amma mo do jahannaba kono de ni ala ye mo min do jahannaba kono bi do jahannaba kono ni cide nye mo min do jahannaba kono bi do jahannaba kono ni ala ma min do jahannaba kono ante sekido ni cide ma min do ante sekido me cide nye mo do jahannaba kono bi do foto tala ni ma foto ni ba tare ala bi ewa iye fe foto ta ni ma foto ta ala be ninka bela jahannaba kila jahannaba nin da to Suleiman urehili ko ako foto fulede ato foto e danse bade ako sosoli min nana foto la ako akake mogo keme hari doni ke baga keme hari akasoro doni ke baga tande ya fo ko apare foto ni kamariya foto haramule do aka doni ke baga keme hari tanka fo ako ni eye hakili mai ebi yere fili foto dangana chogo de ni mo tan do ka kuma hari akake doni ke baga keme tande ko foto haramule do bi konon to be ko atakara tayin kai kuma in koso dangan min be foto nofe la jaba min be foto nofe bi yoro fili la chogo ni hakili bi ibi yoro fili danga kono chogo ni abena hadisa wala foto tala be danga nenda ebi yere fili danga kono kasoro doni ke baga munun ko foto ya haramu ya abare foto kamera foto ode kacha sawaba be ode bolo delabu ode bolo munun ko adaga nendo delatu hadisa kele atuba sarafu sanu ka kuma kele atubul ebi yire fili wala jaban o dangala chogo ni hakili bila qala ibn abbas ko fa in kunta la budda fa'ila ni tenya foto tako fa asnan sajara iri dila foto dila ni tenya ko iri de dila o ma la uruha fi ani ni teminna foto fese la a anyina nan ni yoroko anko foto e qualité fula de ne qualité fulo inde faram falcha fu mais ko derso min tabina derso ja abe ba ko foto min ni te foto min na don ko yo ni te foto yo tila kata tilo yer mafa fendo be ni tala la yenum ate jidi komi kunu sisa ani so nonu te jidi obe tilew ube kalo nonu te jidi nonu foto tali basi tala dor ke ba ma nyu sufala foto dobe ni tala mi abe jidi komi iri afitine be abe kuma ba kata ani foro nyo kabo ko nyo foro foto ta kaba foro foto ta ulube jidi munu be jidi tabina ula mujahidu ko femo fembe jidi abe ko min nema foto da ka foto tare haramu mujahid ale ko femo fembe jidi aka foto tale haramu aka foto tale titaka me jamhuru be minka basita ni tala basita ka foto beta donc ibn abbas fulo ko de foya munun ko basita la fem munun be jidi ka foto beta ka delele fulene wa asna sajara wa ma la uruha fihi iri jila ube ni teminna iko jila ni hadisa muttafaq alai bukhari muslim benna hadisa ina donc ni hadisa fana ye photo tali haramu yari keleya ayo yira ni mugo min tenya ni be photo jila na kera sawa asumalama de tamasilu de monima de wa akake fenyel ni teminna iri jila ka ke monima ibe kulu jila ka ke monima ni tenya ni be deseli de ke iri dese ka daram iri utese ube ni te femina mobilu
son kalon dolo ulu dese me kanan ni ma fen dese kasarabade don bala ubade don atebe islamiyya sariya وعنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ متفق عليه. وعنه قال سمعنا ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعلي ملك تشيد بافو من صور صورة في الدنيا نكرا دفلت فنايا ni mugo ye photo ta jiapa anya fo chogo mi nima photo kardi dante photo sentala de ulu ye darrai passeport sentala de ulu ye darrai passeport photo permis photo sentala de photo munumbe wori u ka ulu sentala ulu ye haju ni darrai ni darra photo ute tiren ko ni mugo ye photo ta jiapono photo mi ninde bala kullifa an yanfaka fiha uruha yawm al-qiyamah ala bi jakwa qiyama don ko yikan ni fiye kakala wa laysa binafiqi e kona tisika ni fiye kakala akorde be la jaba parce que ala ba iri la de purun kanila ila jaba ube be la jaba min kono pura katike ka boyka iye min photo ninka iye nin photo ninka la de ni man ninka la ibe la jaba de la jabate boy ka foy kan ninka donc ni yaira min ye photo taye o jugu bele badelo non ko sugu ni hadisa mun fulani haklima be mo ma ko bi yirela ni photo ta bali min fulani nye yire ko sama iki yire foshi ka bo harakila ikani yire fili harakila ni hadisa muntafaq alayh wari muslim benna hadisa sallallahu alaihi wasallam hadisa utobe ni alai wakati ure iranna subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. أو درهم أو مدة أو دينار أو وسادة وغير ذلك وتحريم إدخال صورة في حائط وتصريح وستر عمامة وثوب ونحوها والأمر بإتلاف الصور. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Biye alamsasu ye hijriya bakele ani kemenani ani binani sahar zul hijja minye hijriya sankalo tani fulana bisunye omugani seginai miladi nasarau kajate ba fulani tani kononto sankalo segina bisunye omugani kononto nai ambe Dauda bugu masjid zilzalal wal ikrami ambo kono darsu be imam an-Nawawi rahimahullah
aka kitabu kono Riyadu Salihin babu tahrimu taswir al-hayawani fi bisati konni nye bondaye fengo fenye nima finde nima fe fenyanama aka foto haramu yari dilanka au hajari ube kuluka au sawbi ube kado finil au dirham ube kado worila au muqaddati ube kado ikasigilanna au dinar ube kado dinarela au wisadatu ube ka kunkorodonna wa khairu zalika ninununa yuqnaw wa tahrimu ittighaju suratu fi haiti wa shitri ane haramu yara ika foto mina kogo ka foto dilo kogo la ube sutura la komi irido wa imamati ube ka foto ko ika jalamula minye ibe mi meleke kunna wa sawbi ube ka fini wa nahwiha ube nunu na yuguna wala amru bi itilafi shuwar ani kinya maria nini ma foto bi bolo ikachinya wonda nyenye iriyadu derisu temene afuraje janyana nkomana foto ka kalita uka oyanka wakati resta amma seka hadisa kala o anti seka uperperela tige ko komi odonta me ambu foka sumnya anko foto folo la foto tilalendo folo tila yoroma fula taswir yanqasimu ila qismayn التصوير جوات الأرواح وما لا أروح فيه foto be tila kata tila yoroma fula folo tila yoroma folo ni ma fe ko foto tila ma yoroma fula na ni te minna anyu tila kata gorobali la folo tila yoroma fula ni tila yoroma fula jawatu al-arwahi nimbe femminna ko foto o fana tilala kata tila yoroma nani nima fem foto fana tilala kata tila yoroma nani tila yoroma folo muntafa wala taharimihi dori ke baga bebbenna o haramu yalika wa huwa yusawwara ما فيه أروه على وجه التماثيل nimbe minna ka foto ka ke komi misale iri mugonimu tamasil min nuba adila fewna ube munun dila kabila tura saurala ube mali saurala monima te munu nuba dila kake komi monima akera sa iye iri de dila kake nima fi munu be dila niyu jo farkolo tigudo sumamba ni sumambala ni ya dila sumambala akera saye iri de kaye ube ye fara de kaye ube ye bogo de kaye ube ye shima de kaye uluna nyogona ka fendila ka bila fenyana ma saura la ka ke monima ye ni ya jo ni sumambala ni far politikido sosolite nina doni ke bawo boloko a haramu ya lendo hadisa koso kullu musawwir fi nari فإن كنت لابد فائلا فأسنى السجرة وما لا أروح فيه ni hadisa koso tiden ko foto tala bebe tasuma kono ni tenya foto dilale ko fendila ni te minna komi iri dila ube ni te minna donc ni hadisa koso don ke baga manyogo soso monima
dilalila o ya haramu ya sosoli tola uba fode ma tamasil uba fode ma al mujassam min ni farikolo bala ni ya jo suman bala sosoli tenni haramali de foto chogo ya fulana minye at-talwini warraham talwin minye a pentiri lama ube dese ka fen dese ka foto nima foto dese ni boloye ube ka dese ni bikiye ube ka dese ni pentiriye kohola ube finila ninde kalite fulana ye doni kama doko ni ko basitala ko ciden ko illa rahaman fi sawbi ko ciden ko na kera tere na be finila me jabuhuru be min ka mi sahalendo nin fanala deselama ni ma photo de ni ma fende do ka deseni bolo ibe ka deseni pentiriye ube piki haramu de do Aisyah ka hadisa koso abena kala Aisyah ko ciden bora tama dola ya suraleye iridon doke akadala irido i desembala tuma mi ciden yo irido i mnye desembala nima fen desembala ciden ko inna saddan nasa ajaba yawmal qiyamah musawwirum ako Aisyah mo min kala jabaka geleni be yawmal qiyamah do foto talawdido o ko min tumbe irido inna o yedde sende cidenya haramu ya o kaddella fulana hari desa haramalendo usama tabundedi ka hadisa ago dagalitu ma nabi sallallahu alaihi wasallam al kaabata ko ale donna kafara ciden ka hijul laba ciden be do al kaaba kono ko ale donna kafara ciden ka fara fil baiti surata ciden ka hijra san seginata minye hijra san segina makka dayele ale donna alikaba kono kafara ciden ka sallallahu alaihi wasallam fara fil baiti suratan ko ciden ye son kono alikaba kono ko ciden ye photo doye faamarani fataituhu bidalwi mimai ko ciden nyale nyamariya ko akata jurufule fajila kananai ko ale tara jurufule fajila nananai fajala yadribu bidalika suratan ciden kerabe jinge ka foton nunun gosi wa yaqulun qatala Allahu qauma yusawwaruna ma la yakhluquna ciden bake ka jinge ka foto desen nunun gosi foto desen nunun ku gosali kaba ku efase ku josi abake kafo ko alaye mugo danga mugo munu nabe femun do foto munu atese kudla donc o hadisa koso ani Aisyah to hadisa koso hari dese ni bolo ni ma fe haramu de do ni nya fulana akalite sabana minye a photografia foto munu betani appareil ani telefonu ani foto munu betanu uluye salafu salihu tilela ninye mina minye atunte anananka wakati indela anale anka wakati fona ka doni ke bagawu uya laje usamana uyenyogon soso ala appareil photo me usamana sembera yurumi ani delila be munun tala oya haramu yalide donc appareil photographie telefonu photo ko basi tala ko daga ne do ko ate do photo takono komuna ko abe komi appareil ta ko abe komi photo tala mabara shike amabara ke ko appareil de yika photo ta ko aye appareil bito de piedro ko yele mbado tara bideka kika sumanta konno photo tala nyere mabara ke ko parce que ni ko ibe deseli ka photo dese ko ibe se ka eri kelen kala ibe ka bese ka miniti damado kala ko mi nya tuguna yele ibata ima barake ko appareil de yata nanyo kadella doye munu ga haramu yara uyen ninjabi uko appareil jammadu de ni te appareil la barate dambi kata appareil ma
bare imbe dambi kata apare tigidema hadamade apare jamadatu de wala yunsabu ilayhi amru koti sembe kata apare ma eminye apare lamaga ko imbe sembe kata edema anta foko apare photo talay amba fo ede photo talay ko am misaliya fule marafa fana fule mugo be marafa bitotta ka bila beta mugo faga yala amba fo ko marafa inde mugo fago be da faga ede mugo faga nko marafa fana baraba be kewa ko ibe bitendo bila tadoro ka bila komi apare fana photo be ta ibe bitonde ta ka bila marafa fana biton be ta ka bila me beta mugo faga jonya faga ede ya faga donc apare fana ede ya lamba kuma be segi kata edema ede photo talay kele afulana uyu ka delake ko mi apare be photo minta ko abe ko min ni jora dumare koro ko ika suma de ba kono ireta kono ko abe ko min ni jora dumare kono ube ni jora ji dala ka ji laje ni ka suma be ji la chukumi ko apare photo ko abe o chogo de la ate do photo kono munun ko photo haramu yara uyen ni jabi uko apare ta ani dumare ta te keleje dugare yere jole de be dumare kono yere de be dumare kono ni bolota ibolo be ta dumare kono ni yelela ibe yele dumare kono mais ni bora dumare en korodorite tuguni mais shika apare be photo min ta ba kono da ta kono asabatilen de ba kono hari ne e bora kono ka photo ba kono ani dumare te keleje ji fana fule ni jora ji dala eye ji laje isuma be ji kono ni bora ji ndala do isuma bewa isuma inte me apare ikasuma marale bako donc ani dumare te kelenye ani ji te kelenye o jabira nimfana te delaye bolo donc ambeta euro sabanana ko ate do photo kono doni ke baka bolo uko yala ni itara mugo fe ko akika photo ta ko suma de ba kono yala ni tara photo ta yoro la iba ko ya fulana ibise jilli karasan nan ka suma mina wode be fo iba fo de karasan nan ka photo ta mo simata photo ta la fe ko nan ka suma mina iba fo nan ki ikin ka photo de ta awele la ko photo uba ma wele ko photo na wele la photo de la hadisa munumbe kala olu ye amude olu ye gorobali de chogodi ebe ni ngwala photo de fora photo de be fo ni fanala ebo bola chogodi photo to de bala atese kapo donc munun ko photo de do go adonna hadisa ka umumu kono hadisa munumbe na kala ko chide ma photo go photo la ni ma photo tanke ni photo de do kona ya soro chiden tado koni apare benabo chiden tigi alaba do ko apare benabo mona tuma me chiden ya hadisa unna tuku ke gorobale ka photo haramu ya ka photo tabaga danga ka photo tabaga ke kolla ewa yomar kama do kala jabaka geleni be na ya soro apare photo inteddo ala mona la ma wahu chiama ka apare photo imbona alaba do ko apare ni apare benabo do ko telefone bona mona ala mo bola donc alama bola donc ko kuma sahale nye minye Suleiman rohili ako sugu hatede ako apare photo tali ko haramu do ako taharimu bayyinu la sugu hata ako haramu bangalende do nyagambi yere tala apare photo haramu yali photo tali haramu yali ako haramu ya bangalende do nyagambi yere tala sugu hayere tala haramu yele do anko do ba fo ko Useminu ya la daga nko Useminu kayri ya di kono ya ba fo ko atedo photo kono me Usemitu ko abellaje apari be photo min tanay amba laje na ya soribe muso do de photo tanay kamara kato kalaje ube kamale chenyi do ko photo tanay kato kalaje ube mugo do ka photo katanay katamara lili pikira ko bete kamira la kalaje ube fama do ube maba do ube karamugo do itara ode photo ta koibo mara kato kalaje ako ye haramu da kairi ya di kuna ko tebe parce que photo marali ye haramu de ako ni photo tani apare puru ka photo inke ka mara kato ka si tasinaye ka mirinaye ne ako ye haramu de otebe
mais ni be photo min tanay ni carte photo do ou be passeport photo do haju photo daro photo de dagara mais fengo fento ye ko tani apare photo ko haramale do useminu ye photo la daga ama la daga ka faru ka useminu kan fatawa be sani kata photo dila yoroma damadola aka fatawa fule useminu ko rahimahullah akum man nusiba ilayna anna al muharram من الصور هو المجسم وأن غير ذلك غير حرام فقد كذب علينا. ونسمين رحمه الله أكون مغو يافو كو عليك فوتو مني أو فريقلو تيجي كومي أنكو ناني مينجو نسمع بانا أكون مغو من يافو كو عليك فوتو مني جو نسمع بانا ودي حرام يرا فوتو توما حرام أكوا تيجي غلون دالنا ako tiginye galon tige kada alela wa nahnu ako an nara annahu la yajuju lubsu ma fihi suratu ako aqulu ba jate mina be ale bolo kafo ate daga foto be fini la hada madin ko fini do yikanna sawan kana min libasi shigari o kera demisenu inka fini sawa aw min libasi kibari o be kera makorbo ka fini sawa abe ale bolo foto doli haramude hari na be demisen fitini de la abe makurba fini la foto ya haramu de wa annahu la yajuju ako ale boro ate daga la yajuju iqtina'i suwari ate daga mogo ka foto mara lidi jikira ka foto ta kamara pour ibe mirina ibe tasinaye ako ale bolo ate daga mogo ka foto mara ni haklina kama illa ma da'at ilayhi daruratun wa lihaja ako fuli darura nana ni foto min taliye maraliye ube hajun ayo misali yake masala tabaiyatin wa urqusatin komi tabaiyatin munye komi ewa passportu ani permis urqusatu qiyada ani permis foto nunu ani kardante foto nunu konna ma ke uluye darura de nu ulute ale polo foto maralite daga haramu de do donc aka fatawa berebe mbafo mako useminu ka fatawa laba fotokola kama lendo de furi useminu nyininka akonne ye mugoye foto tali kadine mbe foto fe munasaba ni koko be nebe mugo ka foto ta kamera nka alibomu kono kalu damado be teme ntu ugo kulaje me ubungulo wakati dola mbungo umaralembe ngoro useminu ya jabi munna ako alwajibu alayka an tatuba ila Allah ako wajibi ka tubi kata alama ajja wa jalla mimma sana'ati iye bara minke tubi kata alama tubi kata alama bi an tahriqa jami'a as-suwar allati tahfiduha biha alana foto bi bolo namara lembi bolo sisa ta abejal foto for maralembi bolo ta abejali li'annahu la yajuju lihtifadi bi suwari liltikra pasika teddaga moka foto mara ko be mirina katta sinai fa alayka an tuhriqaha min hina an tasman kalami haja ako abika mbinka kuma min fulan nyine nin bake kafo iyim kun ka kuma me yuromi tay ka foto nunu jani inka kuma me yuromi dro tayka foto nunu jani wa shallallahu li wa laka li hidayata wa salamata mimma yakrahu be ala deli ne ani ala kan ne e kanda aki kisi fengo fe mande alay useminu yen ni jabi fatawa nuru ala dar aben ni kali jabi min ke saudi aka arjo sola ka seti keme saba ani bi wolon fulana nin kuma ba ko ka seti keme saba ani bi wolon fulana ayedin kuma jar ndella ka son fana fo ngo useminu labana ka nyininka ko photography ka photo tanai ako la ya dot ako ate daga mo ka photo tani appareil ate daga ko pasiga de yame ko mo be photo tani appareil ubita la sabu photo la sabu ya haramu de donc ajera mo min ba fu useminu ko tede useminu ye photo la daga ma la daga abora la useminu kan nyinin kalil labo na ka kuma laba abe photo haramu ne daga
minye Sheikh Salih Fawzani aka kitabu do kono yanatul mustafidatu bi sarh kitab at-tauhid afana kuma na oyrola ni muro keme fula ani tani nani ako mugo be photo deta ako al musawwiruna hum sirarul qalam ako hoto talaw de damfem be kam mugo jugumawe foto talaw de kajugule damfem be sirarul qalam awa ko nin photo akerata photo minye misali de moni madodo wa ube dessin do ni bolo wa ube photo minye photography de wa ako photo mako photo la abedo dangalendo ube de ye damfem jugumawe okofi ako omani akhraja taswira bil kamari akoni mugo minye kamariya photo ka photo tani kamariya ni mugo minyo ko an hukumu taswiri limunihi anhu photo munun haramu ya lendo ni mugo minye kamariya photo bo ola falaysa lahu dalilu wala ibratal bi qawlihi dalilata tigi bolo aka kun atigi ka kuma tejate ako mugo na ye photo ta appare ka photo ta na ye bo photo haramu ya lenda dalilita tigi bolo awaka kuma tejate jateta ka kuma lanta ka kuma jate Sheikh Abdullah Bumbaji nyininkara ko do ba fo ko taswiri bil kamariya bil fotografia laysa lahu hukum taswir ko mo min be photo tani appare yani kamariya ko photo tate ko ateno photo kono Sheikh Abdullah Bumbaji ko hajihi min al mukabarat ako mo min be nin kuma fo ni yere bonya de ki yere bonya de lawuka ni yere bonya de atigi bolo donc wala kamariya photo kuma sahalen be min ka doni ken sabban ka sahalen bolo haramu de do photo katani appare kamariya telefoniu photo katanu ye nima photo haramu de do ni darurate ode kuma sahalen mo min nya la daga utigi be katawula ninje ko masalatu istihadiya de ke ya famu chogomi ibese ka barake nay ni nya famu chogomi abese ka barake nay ni masaila toyo de parce que ikhtilafu ye noniya fulade ikhtilafu tanawi wa ikhtilafu tadadi ikhtilafu tanawi munye misalila minye e wa tahiyya nana na chogo chamana tahiyya nana na chogo chamana ubafu ninde ma ikhtilafu tadadi ikhtilafu tanawi anana noniya chamana ni ayen ni hadisata ni nyen ni hadisata abe sahara chiden golo basi to sosolila parce que be della de kan ni fana ba ka della ka ubafu ninde ma ikhtilafu tanawi mais sosoli fulana o ikhtilafu tadadi sosoli minna tese kan nyogo nye ni ko ni haramu ye ni ko adagara ubafu